Ingdeng koi rahini hojai karbi freshers kam social media kapaman pon. Education is the movement of darkness like pathipian ponse KSA lapen lo than bang atumpen lo charlia somara tumpen chithan chiparia sai dengpon. Longri krehini sar habya me ser hong thama me lapen karbi hong haria me atumpen prungsaya me kangni pon. Khat khatya long rakya hormu kenep dun long. Phaikoni ni phaing koyarni hojai karbi lo charlia songben patir piponsi hojai desbandhu bidapit HS school along kebang mi lo charlia korte injire to aphan kangthum karni ajai mek dengpon HK SA mai phu dhoniram hansia hin pen me chipahim phu ponsi mai chengpon alohia man pen ke SA inglong phwa mai phu thangsing timung HK SA mai phu bari matum GGKSA FBVP hojai unit Dimasa student union hojai rangsena college union body Samson Singh T college union dongkamukam rangsena college union pen cheng lok penangan ke thegini ngatum chetong dun renti labang somya long koson se non ke bang mi lo charlia korte injire tum ke do ke thak nang jima ke chere mek pen koson se ke do nang jima apu thak bidi sore than tekang non e prang ansu se ka prang dun thekjia phan pura abarim HKS e klem bang phatum pen jumesen ala man parta bidi sore pi pajir tekang othalang sopen khorsing tero nang kelo abirta malung news nilitum hojai lo charlia song pen kaduka ve media ke bang korte injire tum an bhan same nilitum kachupachini mate peneng la ningkan surini ra hinia pharma nilitum hojai lo charlia song pen labang sonitum kewang mi tum bhan ke thik pipon akardom kadobe phana pajir lo kardom nilitum peneng asengkan surini ra hini nilitum kaduka we student dak hojai college junior college nilitum pangrum pet pencil labang so ajai nilitum ajai mek dengpon lo la pen nilitum alapini ladak kecethan kecimum pon ke tum anso se dak hojai lo kacharli kewang ang tan pen kewang tum dak hojai lo rang kacharli kewang pen anso se nilitum stame litum me thang adim ke dam pen hemi read la pen itum muni tum han anso se kecethan chimum thek je phan nilitum cethan chimum pon lo la pen labang song bong stame nilitum aphan ngachera mang chito dun thepik nilitum advisor pen chenglok bidis belek nilitum pen aprang x atum pen saminil tum phanang chethanang chimum pon lapan alang litum man saminil tum ningching sampik lo labang sonil tum phan nang kethanang gemun pom pen labang song deng anil tum phan nang peman pon thegapot lapen nilitum ahok dalake punang kok pon nilitum mainly ke nilitum student hiansi kachukalek lapen nilitum CM sarlong pon same long pon iklo lapen belek sumnitum dihinamu pustame long pon iklo lapen sinilitum labang so kam kapichun ik lapen nilitum hojai long kisung ke dupiklo Jisimet pet ke nilitum dak boys hostel pustame ave pini nilitum meeting doji pini pustame nilitum bang adim si kacharli adim nilitum hangdam nangji jisimet pet nilitum dak hojai lu charli song nilitum advisor pen chingnot kaduk ave nilitum paching honle Dr. Tuliram Nohang nilitum CM sar phan nilitum hin pen kachuni rikang tunga bang ke nilitum phan ladak hojai long boys hostel la pen ladak nilitum phanang nakim pipen nilitum kaduka vestame dak chingwai chingsai pen chenglok la pen karbiang long pen kisu kachewan pustame dak boha misen kedo je phan siniltun pen tuning ripon lo bang pi phanse peni nalitum hin pen keteng pon mate kat pon nilitum bang pharoke thom abad do nilitum non fresher student that pen la pen kaduka ve pen nilitum bang pharo pho abad do ji dak pini kachetong arat ilitum kacup hapon media tum hanta nilihin ben kacuning rikang tung bangela suarlo so tumhan ilitum kido siksak ikpik an lapen ilitum girls hostel ta ave lapen la suarlo tumhan puseta safety ave ikdalo la girls hostel kawe ajoine amad la si girls hostel bang CM sir alangli nilitum phan nangkim pi pusonte choroparji lapen isi kacuning ria lambang elalo pu alangli ake hai president ake hai taning je iglo lapen nilitum advisor taning je iglo nilitum hemtun ave lasi hemtun phan mangta nang matha dun sonte nilitum ningching sampik ji lapen nilitum phan fan bang ave pen lasi fan bang ta nilitum phan nang matha pon sonte nilitum ining charong lapen ningching sampigi lapen nilitum penon kibang mi ji atum se tame
ake joy dopo la si ake rap dopo la si fan la pen fan de hala hemtun karbi hemtun la pen hostel bang nang kim pipon sonte nilitum ning charong ik pikji la pen ning chingsam ik pikji la pen la pan cholo thank you pani thalang de ani tang te la ke dam tang ning kan suri hinia ning kan la karbiang no autonomous council pen la hojai district long la karbi lo charli o samarapan ki do ke thak mesen nahi pa joine ke dam tang ning kan suri hinia ra in ko ning kan la bang so karbi hemtun ki kim non pon da pe patang te la bang so puthak nang le ko pisi puji lalo ahem tun bang ke nilitum hojai kes ipen talang damik lo la pen adha si kim chorlo kim bang patang te delo la si kachuni rikang tung bai la lo la ki kim patang te pod la so ki kim pod bang nang patang pi det sonte nilitum akerap the ik pikji la pen chuning ri thule thot lo nilitum phan nang kim pi la bang patang ik da prang sonte nilitum akerap the ik pikji prangsi ningkan surihini ningkan bangang lum mati bangalong ri tame karbi lo charli song a rodonang ji pumat happen hojai district long tame ningkan surihini ningkan dak hojai KSA mang pathek lo lasi pining pen ningkan inkora hini lo lasi pini labang so ningkan inkora hini ke chokolong karbi freshers ben social meet mai dak padupon lo lasi labang so mai long litum west carbing long men penang risoi jang tum dak se tong lo the west carbing long putan the itum direct hojai si itum kata education apan ke environment mesen putak si prefer lasi meolo labang so pressure meet kibi itum penangan owi kimi tumen interact long lo alang dun kimatha alang litum mane dream samo kha thanong lo la pendak hojai district long la hojai KSA pu amhang ke pathe ke porhala founder tu mantar churu lo la penon ke du bom la hojai KSA long ke claim mai pu ben jeng lo kong chu bang kan churu la si elitum karbia khai tame bang khai son kapre ka ha balong ta itumari soi jang chingrum nang ji hala su chingrum patang te isung hala su ka chingrum ja kong pe elitum ari soi jang tum tamne penan awareness do ji la pen penan ka chini kang tung or mu tame non son chit tong lo chi thal pathe la bang so ka chini ne horma chini po la si pini la bang so first long tame elitum more than bang pharo trok si ari soi jang tum chit tong lo asi komane ke third semester komane ke sixth semester komane ke high secondary chali bom don lo lasi labang so kaching room lo masi itum karbia khai siang thek paklan po je non kiwang jilang arni ke owe kimitum tame mithanga khai long riphan kacherai kom japhan itum lo ke chali bang tin ni lo lapen lo ke chali ja kom masi itum karbiang long wate west karbiang long ki phachi larji phachi bor ipo pusi pini labang so akaching room lo tame anutin owe kimithan ni thelo lapen non kiwang jilang owe kimitum han ni li ka churi ka tungi lo itum non labang so apir thelong itum tok lang ja kong wi prutang te itum na ho apir thela chichar ni te je posi ilitum non son kaching rung long pensi itum kopi ke charli pensi itum methanga career methanga future ke messenger ma hala bangso kachi than kachi mum hata non son amai long na si tong dulu patate itum penangan bidi sore itum seniors mete long ji lasi non son karbi freshers da khojai palam kali nare golaghat no shilong no itum komane karbi freshers bi patate itum hala bangso freshers long itum karbi det itum chingrum ra itum risoi jang itum than kachi pari amai ta itum pathik ponang ji lasi pini ning che thelo je pini la bangso freshers long kachi tong an risoi jang tum tame alang litum non kiwang jilang akarbiang long a leader side lo alang litum mari deng sudolo je karbiang long ke phalang noji pamisen jita lasi alang litum si chong hong prong lo je alang litum si moki wang jilang ni ke karbiang long isi mesena timon man popsi ning thelo kedam tang 2000 ningkan karbiang long autonomous council ben hojai district long lo charli samarapan ki do ke thak joy ke ni po men ben la bang so karbi hemtun ki kim non pon la ke patang te alam thena ni pisi 2000 ningkan pen bang so alam chak du protang te athe nili ke de mai phu ki chosi non ningkan ki thom si dolang si non pini labang so mai long batame chini lo la khojai long charli karbi ru se jang tuma grievances mokha pini arju polong lo si khojai along ki do ari so jang tuman mesen pen ki do boha mate mesen pen ki pacharli avar sai ki pathik ponji phan non karbi hemtun ki kim tame tang te det bason si arju dong lo si itum karbi long thomas council phan itum CM Dr. Thudiram ronghang la pen itum education department along IM Richard Tok bi tamen itum approach po officially la si hala so ke approach hut mojak hojai KSA ru tum tame jong si itum damrapet nang chikidang rapet apong te itum damrapet nang la pen hala so damrapet long pen itum ki pachun ji phale bori nang athe pini theklong le je hojai long ge penang an west karbeng long men location ri so jang tum dobon nili ka ching teng long te pan si unofficially ne pan ge than kang ke 1300 lo charli karbi so marum hojai long tu si 1300 an
Karberi so jang tum hojai district long duk lutang te dake isi Karbelong Autonomous Council pa tame isi aboha tame thik pivek nang ji atha thela bangso 1300 abong pen komane ke kiduk det kilak det hem also pi also poda thek lasi 1300 bak student jong si hojai district duk lutang te Karbelong Autonomous Council pen non prap jin pen hala ke do aboha bang ki pathek ji ponsi ki pathek ponji fansi pini la bangso media thengno ni alang lik Dr. Tudam rong haman chundri kondo Nizang Karibang long Hamren Arong Sabi Hamren Government School along pen KSA Inglong Phatum pen Lo Charlia Samara Tuma Phan Anti Drug Lapen Education Putha KSA Ame Phuthi Muthi Rong Pilapen Secretary Sona Singh Terang Atum pen Chirok Toka Sai Dengpon Bangsolong Lo Charlia Samara Tuma Phan Arjan Ki hi Karju ke Thak Lapen Tomo ke Toka Sai Tame Padopon Bangso ke Padopon long Hamren Gov School Presbyterian Mission School Divine Spark Jirsong School Don Bosco School Lapen Hamren Guard English School Caramel Standard School Lapen Residential School atum pen si cepati dun rinti aluhia man pen Hamren Gov School Principal IC Singkro KSA CSC Nizang Karibang long IC Probin Timung Nizang Karibang long Kapta Secretary Samson Teron KSA Hamren Regional Incharge Prosonto Inki lapen Rajan Rongpi Quiz Master Sarthe Rong Hang lapen ke thegiding atum chetong dun si mesen pen bangso sai pachun pon Morning Walk ke dam amen pen aot ia sai ke klema bang dopik la si pen pen ke apor pia hujong si theglong lok pulote sodak pening sai ponji la pen school charli Mama Samara tum school hemalong mobile phone ke pon thekdun lok pulote teacher apia pola pen law and order aron pen si action and pameji posi kese ame phu Timothy rong pi pen lam the paklang pon la solong em Richard tok bia phan Nizang Karibang long Hamren along ke do an school along nang humri tha posi kese ame phu Timothy rong pi pen chuning ripon Hamren pen Rostam tinang kilo abirta Malong News Gadom mina gode teman hokpet ke pini nitum dak Hamren hadran satum pen organize pon quiz competition, drawing, along with essay competition lai. Pangrum bet pen isi education awareness program mi pon long. Ini tamang itong no lasi. Mesen me pun met pen chun pon lo. La pen hok pet ke pini dak ni lagi tek dun long mana kasi char dun teng lo te it school do. It school ang mong si ricedan lo. Pen ngapak school bang ke ala nong ita pon nong lo. Mesen nong First second third lasi education system ini tuh kaita formal education bang kaita claim long bom school hem tame ta informal education system si pini bang dak theklong mesen lo nasi non prang tame lan an so se program thepo conduct tu pi phan ni hamre branch president ka hai pi song tame churing rigang lo la pen ini tum tame un an bang ka central committee pen ka cherap doni la pen dak regional committee secretary ka ta dolo dak se ini tum tame un an cherap un pen non prang hamre na rong su pi long yani ki non la kimia district west karbing long po district along panse pajing thur poni phan education hin ka phang poni phan dak ariso yang tum ke na so lo prohibited ke lo any co-curricular activities long tame panu se pajing thuri mansi indum ise kemang do la so kemang long ke pen ke cheng lo first step lo put tam hinuni lo tema phang bang ke ang first do lo stang bong sap so gap do kok lo si non ma ko reveal tu lo na si lana lam ni ban si nam chin thak lo Pini labang so quiz drawing and essay competition nilitum kibipon nangkok akemang bangala pulo ye ilitum kedam tang por hut samay la puson isipan si events bipon ang lo samay ang bong malom give the koklo hoklo si pini labang so kibipon pen litum bang putin ladak hamren along school authority la pen den pan isya message kipikang tumbang la pulo ye ilitum non la during the winter season morning walk amen pen lang itum ada prang inting ikpen ki thur pen ki juitap ke dam tab la son itum activities student man theglong la sila pusona ba activities bang kelitum pena bang itum thek monong le denang pol la through la bang so media pen itum school authority ban pachini pon lo yong itum thek monong lok la ka prek activities ka hin theklong lok pote la bang ke la so dak pen itum law and order la pen school authority ban tan itum pachini pon ang kokpo la pen isi bang ke la pulo la morning walk la pen isi bangke alang litum la student atum school ke dam hut jesamet mobile uniform chingthang dong pen school dam silang litum lang bang so mobile che thapon thot pote school along kupi si mobile akenang sot kedolo la bangan litum accept se la bangan litum mantu neta kroi kre mobile school hem ke pon student tum la bangan litum kroi kre la si kaduk we phan same pachini lo la bang so hamren tan along kedo school humtin phansame la pen student wan phansame mobile ke ponlong lo pulo tel mobile ke ponlong sinang theglong lo pulo bang tel tum on the spot nang tum phanang khang cheki mobile endaji la pen so mobile ni tum joy ki pen pipe school authority phan
Hodaisi School Authority lapen KSA along with parents sila bang support discuss sili tum bang sa mobile bang ke PGPP samil tum decision NG lasi adun juga tuning riang tung bang le karbing tum mas council education ake hai Richard Tokbi alang li program school ong visit lo wafis same hamran district headquarter bang kelal di wang velang li tumar je thek ponong lelang lasi a problem ke isivel same karbing long school ke wifi same dap kana district headquarter po alang lifan wang nangji nang visit vek ni pusni tum karbilo chorli song hamran or pipan tuning ripon lo Karbi customary lo ke pang tang pon wer nang jila pen hakko pen arona tang mate reng mahomakai hut ke pathik pon bisar kidar arona tanga tingsi non puta pang tang pon thule thot nang ji pora phaikoni ni phai ing koyar ni nijang kar banglong dongka mukama rong sopi karbi hemton long long ri kri hini sar habi ame ser hong thama me la pen karbi hong hari ame atum chingrum pet pen bang phame ing ni pon isirar phan birta ke me ke paklang la ke non ke bang je mati jong ni phai thong ke bar ni arsong arong along karbi bisar kidar cherok to kame ke pado pon je phak che than chi mom pado pon la pen aposan cherok to kami ing ni pon pitang te karbi arona tang ing bo bomji lasi karbi arona tang kaparing verji aphan pura cheklo jon ni pen ephong ke cherok to kami ing ni pon ver popusi chethan pon bangso ke cheng same ke pad ponji lake arsong arong along lapen bangso me along chetong nang ji aphai lake habipi chong khili pen cap o maharapati pen cap narong rong han pen cap rong pi rong chetcho pen cap dera nok bare pen cap nilip pen cap chinthong pen cap amri pen cap karbi honghari ame pen thom cap rong khangar tu pen cap lapen bangso along ritin atum sta ke pon ke wana bang nangji puse bangso ame long cheparai pon la bangso ame cheklo joni pen ephong ke along ritin along sta me cherok to kame ing ni pon verpo non ke bangji phai koni ni phai thom kep arni arsong along ke pado ponji ame along ritin pen sta me tangka suri hini chewan rep nangji puse bangso ame long cheparai pon bangso along ka chetong ser hong thom ame president Monsing Milik longri krihini sar habe ame Phumen Singh Teron karbi honghari ame general secretary Omar Hanse Katharpura pen ari asang ho tum chetong nun sing samjin pen me pachun ponsat gaon pen digon to terang nang kilo birta Malong News karbi anglong la aja thang bang phu tum han orang si churo pen ini tum dak dong kam karbi hem tu nalong tong sekot pen bang phu mai si dupon la ke song thom lo karbi sarong thom mai la pen long di ni sa dia mai la pen karbi ha mai ni tu bang phu mai ching wai pon lam thi la phoi lo no le prang bang ji ni tum karbi bisa tudar la so serok to mai pada ji aphan la si pini lamrai deng pon lo non ke bang ji mationg ciklo thong kep arani arsong along si nitum pada ponji ku sini tum lamrai deng pon lo la ben nitum la dai thong kep na ji kali itu me prang bang ji anta ciklo yoni ben khoi ke along ritinta la karbi aronatang ajutan kai kita kiret englorang japan itu Rong bong karbi di cotum pen, cintang bong karbi di cotum pen, amri rong bong karbi di cotum pen, lapen itu sarong thom, lapen amri kreni, lapen hari amai tumke, atum isi sini tum acik koyon wangta, serok to amai pipon verji busi pini lada. Raikoma sakya tum kai kita kedo cherok to jok penangan rakya hormula penaron ri pen ke pon hormon ne pon long lo sonsi phai koni ni phai ing koyar ni ta khat khati along khat khati osi pen SBI thengno naka checking padu pon lo lasot ihu matra ka pang theka phai UP 14807851 aphan khang dun si kuruk dun pen kontel plia ganja long pon berta ke long ateng ke bihar long ansi bangso hormu ke ponji pusi chethan pon bangso long ka cherap dun bangnia bang pu aphan ing nang pon amen la ke ramian yadav ata poke brahini son of Tulsi Yadav village Chitganti Chakia PS Ara Murphachil district Ara Bhojpur Bihar lapen Bhola Yadav ata poke brapo son of late Kailash Yadav village Mosar PS Utbat Nagar district Ara Bhojpur Bihar kelong ponana hormu SDPO ahin dan lancari ponsi bipon hanjang langsung berajipson rong pinang kilo abirta Malong News Bhok songalong EDP mati Entrepreneurship Development Program kapadupong
District Industry Commerce Center lapen Public Enterprise Department atumpen patir pi ponsi phai kunini phai inquiry ni Bhoksong Hornbill Stadium along rat aphan pi joga pangrenga seke patumi pen nike ba pharman pado ponpu seke ke pipona jai mekalong kopi ko son pen se methanga leke che palong ji aphan claim dam nang jima puthak bidi sore che than pon lapen ke seke ke endona tum ana phan stami certificate pi ponpu bangsolong alu hiaman pen MLA Rup Singh Taron lapen EM Prabha Chandra Taru atum stami chetong dun lason se duaramla BDC Chairman Gojen Crow, President Khorsing Bay, Agriculture Department pen Kalal Das, Sericulture Department pen Mongol Singh Rongpi, Fishery Department pen Moniram Teron pen Chenglok, Preexam Department atum chetong dun CRD dojot alam than pon pen me pachun pon chinthong pen Longki Bay, Nangkelo Abirta, Malong News. প্ৰথমতে মই গাঁথনি অঞ্চলত যিটো ইণ্টাৰভিউ বিভাগৰ এনেকুৱা প্ৰশিক্ষণ আমি লাগে কাৰণ কি আমাৰ জীৱন মেজাজ কৰিবলৈ এটা প্ৰশিক্ষণ হোৱাৰ কাৰণে বহুতো মানুহবিলাক জনা নাছিলে সেইকাৰণে প্ৰশিক্ষণ হ'লে কাৰণে আজি 10দিনীয়া যিটো প্ৰশিক্ষণ পৰা মুকলি কৰিলোঁ যাতে যেন আমাৰ পৰিবাৰসকলে যাতে শিক্ষাটো লৈ কিনে জীৱন জীৱান জীৱিকাটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সেইকাৰণে মই আহ্বান কৰিছোঁ যাতে যেন কাৰ্যালয়ত মানে নিয়ম বন্ধুসকলক যাতে বস্তুটো হেৰি নিয়ম সেৱাটো কাম আগবাঢ়িব পাৰে সেইটো কাৰণে মই আহ্বান কৰিছোঁ গোটত আমাৰ আণ্ডাৰ অফ লিডাৰশ্বিপ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ছাৰৰ নেতৃত্বত আমি এইটো এটা এৱাৰনেছ আৰু এটা বিপ্লৱ আমি এটা সৃষ্টি কৰিছোঁ যে অনাগত সময়ত সবেই মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা লোন লৈ যিবোৰ আজিকালি যিবোৰ লোন আছে এইটো মাইক্ৰ' ফাইনেন্স বন্ধন ইত্যাদিৰ পৰা লোন লৈ পেলাই আমাৰ মহিলাসকলে বহুত ঋণী হৈ গৈছে যাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে বহুত হাজাৰ কোটি দি পেলাই তেখেতসকলৰ ঋণবোৰ আকৌ মুক্ত কৰিবলৈ কাৰণে আৰু বহুত মানে ধন ৰাখি মানে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা সেই ঋণবিলাক মুক্ত কৰিবলৈ আকৌ দিব লগা হৈছে মই ভাবোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এনে ধৰণৰ বহুত আঁচনি আছে অসম চৰকাৰৰ তেনেকৈ বহুত ধৰণৰ আঁচনি আছে যিবোৰ আঁচনি আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ থ্ৰুদি তেওঁলোকে যদি এপ্লাই কৰে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত নিজে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে নিজৰ লগতে আৰু 10-20 গৰাকীক স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰে এনেধৰণৰ মানে কনচেপ্ট লৈ আমাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডাঙৰীয়া ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াই মোক এই বিভাগটো মানে ইনচাৰ্জ হিচাপে মোক চলাবলৈ দিছে আৰু মই যিমান পাৰোঁ আমাৰ অফিচাৰসকলৰ লগত বিভিন্ন সময়ত আমি কথা বতৰাৰ মাধ্যমেৰে কেনেকৈ কি ক'ত কেনেকৈ পিন পইণ্টবিলাক আমি চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ যে বিশেষকৈ গ্ৰামীণ এৰিয়াৰ মানে ৰুৰেল ইকনমিক গ্ৰ'থ কৰিবলৈ কাৰণে তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়াৰ্ছ হ'বলৈ কাৰণে বা আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰা বেংকৰ পৰা লোন পায় তেখেতসকলে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ কাৰণে বা বন্ধন নিচিনা বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ পেলাই অপদস্থ নহ'বলৈ কাৰণে এনেধৰণৰ কিছুমান এৱাৰনেছ কৰি পেলাই আমি আগুৱাই নিবলৈ কাৰণে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত অৱশ্যে ইয়াৰ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সহযোগিতা লাগিব আজি আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদিও যাতে এইবোৰ কথা প্ৰচাৰ হওক যাতে অনাগত সময়ত আমি আমাৰ মানুহখিনিক স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমাৰ হাতত নিশ্চয় প্ৰচেষ্টা থাকিব মৌ উৎপাদন কৰি পেলাই নিজকে স্বাৱলম্বী হ'ব দিব আৰু সেইটো আমি বিচাৰিছোঁ লগতে আৰু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিমানখিনি বিভিন্ন আঁচনি আছে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনি আছে PMFME PMAGP এপাৰ্ডৰ বা MSME নাবাৰ্ড এনেকৈ ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ মানে ৰিলেটেড আমাৰ কিছুমান তেখেতসকলক লোন দিয়া যায় আমি প্ৰথমতে বিভিন্ন সংস্থাবিলাক প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্তসকলে যিবিলাকে ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট থাকিব সেই চাৰ্টিফিকেট থাকিলে লোনটো পোৱাত সহজ হয় তেওঁলোকৰ আৰু এইটো ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ হিচাপেও হয় আৰু অনাগত সময়ত মই ভাবোঁ মানে যিটো গ্ৰামীণ বা যিবোৰ মানে কি কয় গ্ৰামীণ অৰ্থনীতিৰ যিটো বিকাশ আমি যিটো ৰুৰেল ইকনমিক যিটো গ্ৰ'থ আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট প্ৰচেষ্টা আমি হাতত লৈছোঁ আমাৰ এডিশ্যনেল ডাইৰেক্টৰ মেডাম আছে আজি আমাৰ মাজত বিধায়ক ডাঙৰীয়া আজি বিশেষ সুযোগ কৰিবলৈ এই কাৰ্যসূচীটো বিশেষকৈ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ মৌ পালন প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটো উদ্বোধন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু গতিকে ইতিমধ্যে আমি যোৱাকালিও এটা প্ৰশিক্ষণ বিশেষকৈ থলুৱা সামগ্ৰী মণি বা মুকুতা বা ইত্যাদি থলুৱা সামগ্ৰীৰে যিবোৰ মানে মণি মালাবোৰ গাঁঠি তেখেতসকলে আজি ভাল মাৰ্কেট আছে সেইটোৰ কাৰণে আমি 10 দিনৰ কাৰণে যোৱাকালি বৈঠালাংছত আমি এইটো চেৰডিউ নাকলামত সেই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আমি উদ্বোধন কৰিছোঁ আজি ইয়াত কৰা হৈছে অহা কাইলৈ আকৌ আমাৰ ডংকাত এটা সজাগতা এটা সভা হ'ব যিখন সভাত কেনেকৈ
ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা লোন পাব পাৰি কি দিশটোৰ ওপৰত মানে তেখেতে মানে জানিব লাগিব এনেধৰণৰ বিষয়বিলাকৰ ওপৰত তাত মানে চৰ্চা হ'ব আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ মানে ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনসকল আহিছে মানে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহিছে ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহিছে ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহিছে চেৰিকালচাৰৰ পৰা আহিছে আৰু বেংকৰ পৰা আহিছে বেংকৰ অফিচাৰসকলো আহিছে তেওঁলোকেও তেখেতসকলে ক'ব যে লোন পাবলৈ কাৰণে কি ডকুমেণ্টছ তেখেতসকলক প্ৰয়োজন আছে আৰু কোন ডকুমেণ্টছ থাকিলে তেওঁ লোন পোৱাৰ মানে সম্ভাৱনা আছে আৰু বা কিছুমান ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ থাকিলে তেওঁ লোন নাপাব পাৰে গতিকে আমি ভাবোঁ আহি থকা সময়ত আমি পূব পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.